na srce, ne znam je naučio, bolje bi mu bilo da čita Božje zapovijesti gdje piše ne laži ni kradi, ali evo, koristim ovu priliku da mu odgovorim zato što nisam imao poslovničku mogućnost. Ne znam kako to odjednom prestaje post, čim se završi i zaključi tačka dnevnog reda, to mi baš nije jasno, ali eto, otići možda i do crkve da upitam ili Mirka Ćurića direktno da pitam. Druga stvar što sam htio da kažem, on navodi da meni neko u glavu stavlja šta ću ja da pričam. Bilo ko u ovom gradu to može da kaže, osim Mirka Ćurića, jedan poltron u rukama Luke Petrovića, on to da kaže. Pa ja mislim da on ne smije ni do toaleta da ode bez Luke Petrovića. Hvala. Možemo li pitanje, vi ste najmlađi odbornik u Trenutnom parlamentu, na čemu se zasnivati vaš rad? Da li ste možda plašeni starijih političkih ugovora? Iskreno ne plašim se nikoga, da se plašim ne bi se prijavio ovdje gdje sam i da snimati se rad, da stanem u kraj mafiji i kriminalu i da se polože računi građana Trebinja. Mirko Ćurić je izvršna vlast u ovom gradu, najbolje bi bilo da on napiše da donese šta ću ja da kažem, neće onda bira šta će prišti u odbornici u Trebinskoj skupštini. Hvala. Ali još pitanja. Sve to. Hvala. Hoću ja da se obratim samo na kratko. Ja sam stvarno iznenađen da prilikom prvog obraćanja gradonačelnika prijeti sudom. Znači, svjesni smo mi da on može u ovom zarobljenom sistemu naručiti presudu isto što bi ja mogu opiću naručiti sa feronima, 10 ferona, ali neće nas uplašiti. Nema potrebe na taj način da nas plaši. Hvala. Može? Sad da vas pozdravim. Možete iskrići. Dobro. Možete iskrići. Skrići skroz. Evo sve da vas pozdravim. Evo, što se tiče prve sjednice Skupštine grada, konstitutivne sjednice, mogu da izrazim zadovoljstvo što smo demantovali one navode u medijima koji su bili proteklih dana da će biti papaka i preletača u ovoj Skupštini grada. Prema tome, svih 10 opozicijnih odbornika koji su dobili povjerenje građana su i dalje ostali na tom opozicijnom djelovanju i imamo dogovor u narednom periodu da svaku sjednicu Skupštine grada se sastajemo i da zajednički koordinišemo opozicijno djelovanje koje očekujem da bude još oštrije i još snažnije nego u protekle 4 godine. U protekle 4 godine ste bukvalno ostali sami u jednom momentu u opoziciji, da li se možda plašiti istog scenarija i ovaj put? Apsolutno ne, od danas je Skupština grada Trebinja pokazala da će tu biti nekoliko opozicijnih odbornika koji će snažno diskutovati, tako da mogu da kažem da mi je zadovoljstvo biti u takvom momentu. Hvala.